Hekk kif l-għodwa tat-Tnejn filgħodu x-xemx bdiet titfaċċa minn wara sħaħ, daħal fil-port il-Kbir l-HMS Enterprise. Fil-fatt kien ftit wara s-seba' li l-bastiment tal-qawwa navali Ingliża wasal f'pajjiżna. Fuqu kien hemm 110 persuni li kienu evakwati mill-ġlied fil-Libja, bil-maġġoranza tagħhom ikunu Brittaniċi. L-ebda wieħed minn dawn ma kien diplomatiku. Preżenti għal-wasla kien hemm il-Kummissarju għoli għar-Renju Unit Rob Luke li rringrazzja lil kull min ta' semu f'din il-missjoni inkluż l-awtoritajiet Maltin. I would like to thank all of the people involved in this operation at this end, not least the Maltese authorities for their impeccable assistance, but also to our colleagues at the British Embassy in Tripoli, to my team here, and to the captain and crew of HMS Enterprise. Spjega wkoll x'kien il-pass li jmiss għal persuni evakwati. So our top priority now is to give them the care and the support on their arrival here, to ensure that they are treated with the utmost care, that the vulnerable amongst them receive what they need from us, and for us to help them as they take forward their onward transport to the UK. Fost dawk fuq il-bastiment Ingliż kien hemm 30 tifel u tifla, Tnax-il tarbija, 4 nisa tqal u persuna anzjana li kienet ma tiflaħx. Id-dettalji tal-passiġġieri ingħataw mill-ambaxxatur Ingliż għal-Libja Michael Erin fuq Twitter fil-jum tal-Ħadd. Persuna li kienet fuq l-HMS Enterprise spjegat magħna għalfejn telqet mill-Libja. Because no safe for people in Libya fighting, people killed. Mistoqsija jekk semeġ bombardamenti hija wieġbet fl-affermattiv. Yes, too much. Yes, this is why I come here, me and my kids. Fuq il-post kien hemm numru ta' pulizija, paramediċi kif ukoll uffiċjali Ingliżi li kienu qed joffru l-assistenza tagħhom.